ni kana ro boro ro gwe o mwihogora na ari uthire ni ndio higwete no ndoge ucio mwihogora igagari aici kwaja kirugo ingihite muno andu ani methondekete alafu tokie na kendia kiho ona ungikora wina mundu waku muthoranite na ni wenda kwihogora ndio wenda menye ni wihogora ri ni hari phrase mundu ahuthagira nigetha ndakamenya ni wihogora ni undu wa mwihogoro ana umwire ino barabara ina rukungu ona hitoka njui ya njari ogo ingeritho ona muhikire na ona muhiki mwega ri na ndurenda ringi mundu ria mwinake kana mwendo waku amenye ri kana ambi amenye ni wihogora ni undu wa muhikire no ihogora uge no bara ina andu ingi ina andu ingi ogo guthiaga ogo ndurathira aba umwihogora na kiregua we muingi tondu kegure naguo gwiciria riri uria tweritwo ri oye kegure thaici niguo kwagirite ni kukwagiru imwe no cio wao naki maragira guys okay ya tuigwiriire tha oragetigana uyu kono ni muthaka ugithie ukiuma witeithio gutigite muthaka ugikinya CBD ri ukona ngawe uria ngawe ucio ngwonete anga neini ino ni nguku ndiriri ra kira wotari gukoneta gwakinya ni mihumbire enyamu magiraga na guku cia kuibia guku gwiciaro na kuibia na thutha icio cia kuibia ndungirigwo taruya cio ndungimenya hau cia kuibia ungikimenya ati hau na wende kwihugura urehugura mwihuguro hau na no nginya kamira ni menyete ngari igukoro mutaro uyo metha ni cia kuibia igwa mundu maiga gaso na he mahitia kwihugura atakire mahitia ni kirwira wa ngingo niguo ngingo kiria kwihugura zaina thutha atire mahitia kwihugura utwaranite na girlfriend yaku ayo nake agibati ukwira ni ona kindu kiega ni kogo nake ona mundu rume mwega akehugura ni ehugure atakina thina kira kimotivate nigetha nake akaiga wake wega ni okwa ni mukuyara ihe ati okwa igwa gutuika ona iko ukena kintu twa thukuru mutumia ngumugura uniform ere ari limiti ya kwihugura ndire ari limiti ona ya kwihugura na gukorwo kwihugura tondu riu ndugituika ati wira kuma aria tanazia chini kwambata tanazia juu wira uria munene urutite na wa kwihugura na ona ngai ni ateithagia ati andu othe mehuguragirwo abas hau naho mundu ehuguragira kindu kiria kiega ndike ucio ni ubi wa ngai ota kwirorera mahwa ni mundu akugirio no kenda kunungera ukikinungera urungire ni appreciate ubi wa ngai ko appreciate ubi wa ngai ni no kuma arugama hau barasi mau ne maliku rugama hau barasi mau ne maliku atoiga kuoga kana pesa cigana Joni araiga ati makanika wake erigita guthie road test na ngari yake aiwa ni road test yes mona Jeni Muthoni makihura ninge ngari inge ya muhindi Jeni Muthoni ni Jeni Muthoni ndegite ucio reci ni inge no rembe nditwa riri no reo ni yauthire riu ni mwihuguro ukoragwo wi sawa na kwa appreciate na gukenera maundu mamwe ni matuma mundu atuika motivated yes ona watuika even more ambitious yes tondu ungikiona mundu mwega ri whatever you are going to do with whatever you've seen is according to you now is according to you riu hau ni ho riu bara riu ikaga atia hau ni vita inatokea hapo chanzo cha kupigana no korwo nyona atimia matigena muno mundu athia kihuguraga matiendaga no ni maikare makimenyete atiriri riria matari hori arume ona ni mabararagia ngingo yes ni kayake kwiria na ihenya na nitoiranaga zai kuona iwerero kwagira baragia ari mundu akimenyerere tondu thiku ici kwagira kwina maundu mangi maingi muno moru tondu riu turagikora ni maragura nyamu icio kukwiraga wakiona sawa muno ni no ga spend wacoka watuika disappointed after spending
ona ore wakuri akiugire ciake ri ciake ni cia gwikira ni cia kuthungiririro uyu mazi wa kibira ni gwikire ciake igire ni cia dawa na ni gakuhinde athecwo dawa uguo ri rimwe nero riambire kumira ni Adinaimagaja. I don't hear by the Mudoganake still by the people are doing Maudu Majabu by the way. I don't hear the Ginaka Mudo Goreg and how they take a million Yakatwedike Kora Yuga. You can't know Netanyamo. It was trending on social media by the way. Million 20k. How is a million Yakatwedike? Araihe. Yoga Gajaka and Tone Koreto Kiwata Taiga, Nidia Kuiganera. No, no Kuyosioaki. Akonada in Yakima. No Kona by the way, beside Horito, no Muku Gagata. Makana no maheni tondu oikira hia mundu dirona tari undu muhuthu ya mundu ti undu muhuthu by the kutonda ya kura hia mundu na njira ya huthu biu ri araihe we na njira ya huthu ni kumenya uri kuongerera makinya ngee maguru ndio mukire makinya Mogere ikinya ri yenye suru ya bate ni aba bate tondu kugati ati ni mahedi no mahedi makoma the interlock na ni spine spine ndo ni edita mainite ora hiwa na maguru niguo ugira ihioko acha uri Halito. Otherwise uko namna gani? Mimi niko chonjo. Hata mimi niko chonjo kabisa. How was your weekend? My weekend was good. Aha. Diage vile hali ya guo Delview. Muthenya wa Friday. Mambo ilikuwa vipi huko? Kaenda hapo na mawaya. Aha. Tukisoka tukiroka the following day the same venue. Aha. Tuna mundu gwitwo Josega tutura nendo akora unchikindo gigwitwo Kanuthu. Ando makeyumire, it was fantastic. Aha. Na muthenya wa ira ndirakirora ire jesi ino ikimondoro. We Andu Aya inyuri. Emoro iri atiriri akeraga ciana ciake ati Arsenal ndiahotire ligi ino itakehotire ndiahoti akameraga atia tondu he hindi mena point 72 ri Man City akamari agana 64 I think around there. Yes how do you tell your kids you cannot ati Arsenal never won that league man na mbeo mari eyo marari na mbemwe kuhida yothe matikamio na ringi na this is kumane ndamenyire Arsenal ri no me aturage tongoragia ligi igatongoria thaicio ni ragerageririe no yageria kunyitirira na mbemwe na igiri nginya hau ligi rwe kinyite tene menye manatongoragia ligi mibira kiuge kinye ithako mibira ringi ta 20 kindu ri Arsenal igacoka namba 6 makeherera no rumenye ligi ya Ngeretha ri turi ona wasi ni tonto gutuma viwete Champions League. But then what did happen? Arsenal marahuri ira matinde. Wewe na mufira Arsenal dominate mufira both halves. Ira kaga 66 that is something. Yes. Both halves. Maravungiro tare gutua nduka. Ni turaona ngire. Ara turali mutheke ngito ne wana ujagia na no Arsenal. Ira fungiro ndrona areko ni Njoroge James. Gaiga hi. Ndona hapa komeria mata no meno Arsenal. Tole igire ni ndikaiga muhoko wakwa he mundu mutheke na twathie JCM ri arakiuga enda kurikia kuhunjagia kone mubira wa Arsenal makirota ndikaiga muhoko wakwa he mundu muhoko wakwa ndiruigaga he Ngai tondu kona itheria kwa ira report no ajirita Friday na ngikora Newcastle ikuhura na mbaũ 4 naona amenya yagwithia ogiturio wega no ko muri ya muthirimo wa kameri kai weekend yo ndara makamaturi no ko ni 3 yeni ukiri mbere yeni abo ni chonjo rizo ni gwikira maguta makiongererwo tukiugia ati riu tia kumakio maguta kuongererwo keguru kira kumakia we hiyo ni nini na kushtua ati kitu kidogo mafuta imepanda kitu kidogo kumenyesa kumenyesa kekira kumakia we na serikali iko wima ndugeraga na uguo kona green ire ikuokera Ngai ni thengi ndakwira ma kira mwathani Jehova Ngai asante ndagatha ritwa riaku yes tondu mwena uria kwana za kwaritu hari uyu ungina ugatukiriria murigo tondu ni thirukite riu matura na ni kwega pio ni guthaka pio kuko sawa kuko chonjo ati ndio hakira handu kambia kuona riu gikiri ntukuria
Aye, ane kimera. Kimera gisawa. Ge chonjo. Ki wima. Nene na dilaki wana kwa chaka ke kama kutamata mara isira shilingi 15. Wewe utawapa. Na finance biro naona ya igirali. Finance biro na hetoka bunge. Beto riri nywana meri membi ya iguru. Ma 50. Membe sa iguru. Nego hetoka. Meri membe sa iguru. Sori nyuwa. Sori uta. Atire vena. Kama ke. Awe ngoro. Uraika akuno ari ukagukorora. You are getting Nejo. You'll be visiting me. I'll be visiting you. Ukorora. Maundu mekoritoa. Ndakwira ramanu. Maundu mekorwo me mahiu. Maya tereri. Nduthi aria nguaga na mirongo aria nguaga na igana ri. Na inya mundu angeaisia. Abas. Yeni. To be very hard. No. It will be very hard. Very hard. Kwa bata. Kwa ike nduthire vya ebiri. Tayari akangozo. Ya ebiri kwa. Akangozo mundu aduthire miekagira buri. Ana toka ngozo. Kinya ko estate. Nuro na ne anyita momentum. Ezi kitoka bakori. Kwa keri ya ube. Ara isi jamu ni mundu ya bakomeoria. Kwire. Omenye maiza maikaro guori. Aya wapi omenye vitima, omenye si iguru. Na una igwa nigi maguta mareta guthi iguru koko kaigira kaigi vitima cia maguta ma iguru vitima ni thiaga iguru. Ni thia iguru. Koko menye nginya wa riu kira tu kira tuteithia no maundu maria Ngai we mwene maria mwene atwikagira we mwene ta kuria mbura niguo tondu riu ri mbura ni yurite na kiurite gitowerwa kwa mundu ni arahandire mbemberi niguo ni ukota kwirebe of course ugathie githii ugakonyorithia ugatheithia no manya atiriri okoro mukebe urathiagirwo na ciringi 20 umenye ukakora wi 25 kana thate ukakora hau tondu naguo thitima ni ciangire atia ciambatire okoro kinyuaga ndithuru ni angire atia ciambatire agire goro riu andu aria maraumia muno na mekuumia muno thiini wa kiria nyamu ino ndamirora wega ri ni mibango ino ikoragwo kuya kando hao ataumia vibasa watu wa upango tondu gikorwo wina nduthi na nduthi uratwarithia okoro ukota gwiciria mundu ucio ni hakurema ndukota mipango ya kando watatusamehea ni hakurema ona tukiuga atia atiro tukuga tondu ari mothe ri maito thari maito kwe maundu mekoritoha muno makiria riu tukiuga ate tondu mutima maundu mothe marako me moru by the way asa mothe hena kindu gitagwo checks and balances mwena ugaikaro ungi gaikaro no hasura ri ni arabatara riu kuruta kiria kuruta meciria muhuko yes na maumena guku mambiriria kurura meciria riu momenye tondu hapa na hapa ujaza kibaba na ni pale na hapa ni pale riu menye riu tikwera ubaya sio kuzuri hata kidogo leo igura maguta maramanywa na anke taisi daigwa na mara dikido ginya 182 ndito na hivyo turamenywa na anu anga 60 anga 68 anadona he petrol station sio grade immediately ndi akona yonge kate no ni hali ndanywa ale mationgereire wana biashara uwe kate aiga tindiru na cia ona magwithia maiga ati mathiru thito kwito ikogea goro muno apio na utiro tukiwa tu haha and we are watching from the periphery na keirogo ako gera igatiriri irogo ako gera iga huiru baru doesn't use fuel we remain happier than ever before rogo ako ya uteruma usitutusi Toriaki. Oh yes.
Wetagwo watho wa hiti tukenywa arumene o maeni no rwite maundu maingi muno no rwite one night start no rwite drinking of course do that ora akiuga atiriri agiwa maundu maria maikagwo meku atiri mwacemania na mundu rita rimwe geciria no agia na muthuri. Does not happen like that, and naturally it does not work like that. Yes, ningiona gwitwo siripo wa utuku mweri tikuga no na muthuri, it doesn't mean you gutira ukiithia majirani acha wiko siripo ya muthenya wa mweri ndiga gutwe mwene nyumba kirora kumenya nginya sojo uretagwo kwenda kabisa. Na no muthenya umwe ngugwitite no muthenya umwe ngugwitite ndira no gugukuma tene muno na ndari nginya menya ni jirani ndona ta mundu ukiandikite by the guku mitandao-ini by na ni mandikaga na maundu matana thi wega kauga netirwo kwa mwanake na mwanake nake ciakinya thaa 9 cia utuku akimukiria thaa 9 cia na maigirite nyumba thaa 4 ni kumukiria niki yaume athi ndingi awere me avireke thara kero no ni mundu maruta gwokira ukotere tari mboga amurutire cia murutite kenda nake mwitiria kiria nduthi nakenda cio tuku kumuitha tari bangi no mficha kama cocaine arogerio kira ukatari mundu athie thoko marigiti amukiria tari by the ucoka tukane na aria mathie thoko we nduthi iguru ego kayo ga thaisi gakoge koru kahuwa gayo no ngeka tondu wa mbere wi kwene na nduri ndungi wikana mundu uyu by the no kona ti wa he's not your boyfriend iyo na toko murase mari ya kirafu-ini no kono gutungana muratunganire mwarikia kuina ndasi ri arona hatiri bata ainuke wika arakwira muinuke nawe uretike arakwira aro ni ara kokome kuma thaa 4 ngithaa kenda gukiria mata akuria na by the way niambia unaitwa nani nari kana nginya ritwa ria mutimenya naga ona namba mwitanageria hau akakwira riu yake oguo hii masaa hapa ndio inakuanga ya kutoka inabidi utoke lazima utoke ukamuria niki nake akakwira ni umenye ni ndi mukanitha na ndi evangelist na digera tuono nawe negothokia kionoko ndina shirika guku broti ino ndio comoke tene ni ukakimuria riu ngugithia atia akwati na thina ukwita kama ageta kama kanduthi ni aje vidi sana ai kwani hujalala bado mimi niko tu hapa stage na ngojea tu wadhi niko na burungo hapa ibuka Era kapazo niko na burungo iko wapi hapa kuja wewe home ni amarurui okay sawa si basi nimpate hapo nje basi la kenda kisha kao ni pipi na ile wewe burungo hivi kapazo yes ya take home tono leo wewe na mundu nginya utana menya hata umjui vizuri ndumui wega ndunamenya maritwa make no tondu musemanirie moina ndaci ri kana ni wahetwo namba yake ni mundu fulani ri thiguo ugeciria ati ni mundu mwega ona ni ndigagwo muno andu maturastaga andu atia ati tondu ati araitwa gitoero Ndio wezi gitoero no kwirite ona ni gitoero no kwirite ona niwe no gitoero no takio hapana umjui wewe yoritwa wewe igua mundu witagwo gitoero igua mundu witagwo gitoero no ndumui yes ndumui eko ndarutaga wira nacokire hindi mwe ngikora muhiki gate-ini arugamite hau niguo na makiaria na soja wanyita makiaria na soja akira soja guku ri ukwe mundu rutaga ira guku wanyita niguo ku mundu rutaga ira guku ndetagwo ng'andia na akoragwo radio-ini na mundu ucio ri ni tukoretwo na ndugu yake wendo nake na riu kuma ndohanda ri ni akiri atia ni orire ndonekaga ona mitambo-ini ndaragia mitambo-ini ndumuiguaga ako mitambo-ini no tacokagia thimu ciakwa
ndacokagia thimu ciakwa ona message ndekagaje ndacokagia na thimu ndanjoyagira mundu ucio agikijita sojo cia kijira atiriri kuja usikiza hii kesi hapa ngithibia guthikiriria ngimuria ati mtu fulani ngithikiriria kiuga gicokera ro uguo niiri ngiwahunduka fortunately mundu ucio ari wira ngiwahunduka ngithie ngimukora ngimwira ti kwega keri mamwe ngeithara ndumo ti kwega hari ajari nyina ciana nĩ okire Toga nginya na family era muona ri ena pepe bump ena pepe bump ndari wika family ja jiya nani imamu ile tu haro raiga gaita kuongania na raiga mukoretwo nake iriguo wakijira niona itakwe mundu ta ucio Iyo itake nego oro amundu to. Iyo ndi ndari gwa ritwa riu. Na gicikana ri. Ni. Niyo ndi ndari ti mundu itagwo. Mani ndiri mutake ndakona mundu to ucio na ni gatagati ka kairitu aria ndi na gutire wi na ihu. Gutire mundu urigibetio. Gemora kwa ndata. Tothie. Toharuka uzi. Tothie. Tugithie. Mwire tushakirwa atiriri uyu uri undu witagwo ngania no uyu uri no ukoragwo radio-ini niguo na niwe urario horo wake no mwire ucio makire piyo kura witha gukumaka yako auka gai akikwenda muyi ona ndari amuona na ningiuria kando kimwe soko nonete mundu akijenda yona mundu ucio nani muikaba za waganzi za ngau naitwa Nzinza godo ni kule Ukambani ndani amuona pale Kadhozweni kuna kijana niambia anafanya kazi kwa Lendio no leto ali nalio ali nalio kowe mundu amweria ngamwira atiriri nini njitagwo ngania othara mundu na guko kwanyu agira mundu agira muikia mure ni ngoro njitagwo gitoero ni Ojigwa ari mwene ni hora maskodi kora kwa Kameme. Tira Mansaimo. Ni tira Mansaimo. Hora maskodi kwende akatatari ku. Yes. Muretu uci akehotha. Hariwe. Akiri na gitoero. Era gitoero. No ni gitoero in quotes. In quotes. Gitoero ria we. Gitoero ria we. Ni mundu broka kamithanga. Agacoka gukabiteithia gwetha gitoero. Wakinya andu atiriri magitindika no go matindikana akohanda agoka haha hari athi ni akaria na masoja kamera sasa akiriraga ehubirite gatambaya akiriraga nigetha igwirwo tha hapa nakuja kuona gitoero akirira kurio ni nini alinipajika mimba na akatoroka akalini kama kitu kama 3 months ago hachukuange hata simu zangu aya hata message nikimtumia kwa reply na anafanyanga kazi hapa huko sure ako anafanyanga huku si anafanyanga maskudi na akina Mansaimo anapiganga wakati kata yuko na wakati mwingine wanakujaga ikipindi ya kulia ya jajo wanakujaga wanalia na maninyai kwa ule nini na wasikiaga tu nasikia gitoero ana producer ako huko yes bas geto wageto muija kero onwe gitoero onwe mwene mwana ucio akarora uguo akaheria maithori ringi akamba kurigitha maitho ona kare arona wega akaigacio pana si yeye agwate akuna gitoero mwingine ndo gitoero huyu ndiye anaitagwa gitoero na ritondekete background yake yes he mundu koretwo akirira ritwa riaku wega muno of course na guku uguo barabara yes mundu broka mithanga kana mundu na mahiga ndarugo ino ne menyaga atiri he mathaa maria yes nerecireria either no ngorwo wi mitambo-ini kana nduri mitambo-ini wi guku tondu ona ukimwira yes yakomwira akuigua guku akamuhurira ndio naingia studio hata unaweza fungulia utanisikia huko ndio niwe
Naigilizia kijali. Kama ndio nimetoka. Ndio nimetoka. Wewe tutapatana kesho. Yes. Na kesho siingiangi job mapema. Naweza patana kutoka 10 hivi asubuhi. Tupatana ile ya Bruce Springs. Tupatane hapo. Basi. Mletwe boxi. Broka ngoya muthange goka. Ego turele ale twale ako. Agoka guku ri. Onio gitowero agwetiwe. Bata si uyu. Oro agucenjanio. Ogia rero gitowero uri awe. Muthia mundu cio ndwe mwire cio kire na thigari. Okay na thigari. Ni. Oka na thigari tondu ni ndo mwenia. Okay na thigari the following day. Oka na thigari. Etweka kwina kashfa issue cia thire cia ikorokire akandui. Niguo. Etweka na mbere kuhuragira ni iriku rehe na mbeo. Twambiririe kumia. Ona ngiacenjirie namba tene na ngingira marima. Itonya marima amenyo urieka. Na yora heana hau ati muracemania na mundu just utukumu. One night stand. Ni mundu mwacemania na kuma Airbnb ugeciria ati no agea na muthuri. Waruta ku. Wakiwa ametoka wapi? Kamwana kahoro uguo. Wewe ulisikia wapi? Ugweterio nduthi thaa 9 cio tuku. Ozamanagira ngari cia miro ikioka kuigathia endia miariro makongo mugoka na ngari cia waru na cia mboga iria ciumaga kangari na githumu cio nicio muguzamania nacio barabara wi nduthi-ini ya kama ni utwaritwo gutwaro tondu riu ri mundu ni munafiki ana ko ringi ni mundu tenda tu issues twake tumenyeke ndendaga chini ya maji na ndangigutiga kou na matikira ngiti-ini ndangigutiga kou no kona ti gwake no ndangigutiga ndaenda gutiga hawezi kuacha huko. Yes. Anakuambia hebu utoke. Ai, saa hizi naenda wapi? Si unaenda home. Kwani unakaanga huku? Si unaenda home. Yes. Hii lazima tunatoka. Na sasa nitaenda na nini? Waacha nikuitie ubabaridi. Kama anakuja ukaiwa kwera atiriri lakini hata ningeenda nikikudrop lakini hiyo direction hapana. Hii masaa siwezi rudi na huko. Yale kirie nawe. Nenda kenda sio tuku. Kama goka. Yes. Keringa gikobia. Na to nginya. Keringa gikobia. Ni huo. Gapaso kalika gatoro stage. Azamania na revi ale yake yokuitwo na nduthi. Revi yake makeinuka. Era we nduthi iguru. Umana mundu taramenya ginya ritwa riake kwirira getagwo Samuel akacambia nduranyita kandi ndunanyita ritwa riu weha akushika angara kwira tagwo Sam Keno na manyita baretwa make ndunanyita ucoke riu ukinjire atia hapana na ni just ati mwacemania na mundu andu ni maturazaga andu muno na ti wega andu maturazaga andu muno ndufatie na ndu yakomba kumenya atiriri mundu bururi uyu wina andu ingi muno mena maheni kuma iguru nginya kuharuruka kwina andu ingi muno mena maheni moru pio na mundu urenda kindu ri ndari iheni atangiukana ri niguo egukana maheni mithemba yothe na riu tondu we wi ngari mburi we uretu ati wi mujanja ri we ni mjanji ndio niguo coka kumenya gucuma ithegethaga iria ingi na pogu pata poguzi ni urehetwo haha ukerwa hundie gitoero ukaiga ni maheni ni uongo hapana sio huyo. Ai. Umekataa. Sikitoera na kuanga mnono. Ulisikia wapi? Ninde ndanora. Itoera makona kwa mnoru. Ukiwa so jaba mwira wewe na ngoma wewe. Aya itoera kwa. Adia kire na nako. Wewe. Kwacha angeapa kurutora bisasi ya kwa ciothe. Ona tha icio naguo ndina riri na ndire munoru. We ka ground waki. Yes. Mundu akwireta gongania. Na andu ni orureke ngure nginya na uko kire-ini, nginya na uko social media. Ukora mundu oya bisa ya mundu ayuretie account ine yake. Niguo. Athia ma Instagram na kuria konge Twitter oya bisa cia mundu akehekera niwe. Niguo. Uciragia niwe athie kuhingura kuma Facebook ugakora ukaigaga niwe nima. Ndio gicanjikara ngwa murayo ukamukora niwe. Timile pidaito beni gevae. Kekwire. Mera matia ndandu amwe kaina muno. Mera
Oda mundu mekota kwenania nake na guku mundu takoragwo into so much into public light mundu tagitoero meda mundu tagitoero hithite na guku na andu aria matonekaga muno ucio ni mendaga agathuva mendaga acio ekwire so kwa mwili to bigate muda mmekuwa naye muda mgani ipatana zade ukaigwa igatiriri tumekuwa naye kutoka December last year tulipatana naye 22nd December. Wapi? Tulipatana na Kiambu Road kwa club moja huko. Na labda na nini happen after hapo? Tulienda naye kwake. Kolio kwake ku. Kwa kanoko hiyo igase. Tulienda naye. Ya BNB. Kwa nyumba fulani. Ya BNB ni tulia. Pale Mirema. Kule Mirema. Mkaenda huko. Alafu sasa tumekuwa tukienda tu. Tunaendaga huko ananiambia niko huko. Huko naendaga na mgoja huko. Na kama sio huko tunaendaga huko Bruce Springs na Masaruga huko. Na Mona Lisa. Naendaga huko. Wae. Oi, kono ndio amenyerere. Tondu no igwa mwana kecio nake gate arumene ya maheni wera mwana wale ikiana kwera muiritu ucio tene kore watho wa hiti oka ukuhene tio mundu angirege ati ndio witagwo Joel Musembe Ojaga zama ina Joel Musembe Saimo ati ndio Joel Musembe na ndio wina ihuri yake ati akona global event ora kuheni oguo ora kuheni Wazo kwa gatoro Joel Musembe kwa ni kimundu kiiro Joel Musembe hapana agwa mweusi siana kuaga mfupi mweupe huyo Musembe eleo ina mwana akakuitenda azo kwa kayo kimundu kiigana thithia azo kwa na Joel ule igana na uiro ule wana wajai ukaigo kagiro kagate sio mimi nataka mpanipatie Musembe kama Musembe kama Musembe wangu kali ule ku wangu alikuwa mfupi Musembe wangu ni ule ku na liga no akona bisa mahurito ngoro bisa wona yaruta aiga gai nikiti yale wana yakionire wona kwenda tuireria maundu muno na ihenya inene ri leo riunaga ki riunaga kwa yatha I'm telling Asafi ashoka kuingiria thini wa mutego-ini na agakora andu acio by the way ringi na ringi tare mari andecina na indo iria ingi tuiguaga here and there ukora andu acio ringi munegeire kanyamu na kieherera na maisha make kembia guikara wega tondu ni mukoni mani na no turithagia tu biacara tukoni mani na mbere na gukucinia majira ndungimenya no ugakoraga ati mundu ucio ari okuona ni agia kanyamu ugakoraga kwao by the way matire kanyambo no gakoraga ati ona tikuruta wira ucio munene ati aruta no kaundu kau igwa ndakwira o kahuthu muno ga ukonia ndu no gakora mundu ucio ati ni akigia kindu ana ni agia kanyambo ko gwakinya no horo ucio wa kugia kindu to horo ati wa gutwikaga ati ni wehurithania muno na gukira tene te njogo wegiukira by the way ra gukorona igikugonera akora we ni ukirire tene we ukirire mbere ya njogo akuri na maundu mangi maingi muno maria ma player ga part na no kuri andu aria Ngai akirathimeire o acio igaga ati ona gwakinya ni kugairia akoragwa magaire tene o acio aririe na kana otogwaritie na mundu etagwo Suleimani na ikimwira na tondu nima wendo na hoya utonga na ndu na hoya indo cia gukuthe wa hoya ugi gukuhe ugi ucio na njoke nguhe kindu gitagwo utonga na indo ciothe ikorwo ci ciaku ma muthemba tocio ni kuri andu Ngai arathimagira kana gatuika utogwa igwa ndaiga ni arathima family yanyu ugekora mwina kanyamu ngari yaku ya mbere gutwarithia ekoragwo ni ngari nene ni Prado TX ene baba anjwa kugurie thona ngegithiaga na ngari nene athiana Mercedes kana ukaigua ati athiana V8 ya 2022 kana Range Rover ya 2022 ira imangi milioni 40 iyo ni wathiana nayo agora thie koguo we tu kuguria kakari ka milioni 5
ndore wira munene wa ruta by there kuna kazi ambayo umefanya riu kuma ni githomo gya guthomithagio uria mukuiga atuindo twanyu ni githomo gya guthomithio aguthomithia riu uria mugutwarithia kuramata kiu gikiriho gikorwo kiho kiu weru ucio niguo wira uria munene uria andu meurithanagia muno mundu agituika gukuherugano rwake ukaiguaga ati ni miaka ya 90 ndandikitwo ndaritani Ebi twathia na marori maria makoro mandikitwo Makinon kana Mackenzie ebi twathia na marori macio akambire riu kwa story yake from there anoria mundu cia hoteta riu kwiyaka na kwi build wakiraga ukona ni kindu out of kindu gitagwo disciplinary serious maundu macio na no kuri aria makigwagira methaino wa mawira-ini ta macio wakora mundu ni agwiriire anarikia kugwirira wakora ati mundu cio ni atwarithia riu undu cio na mbere ana ni autindika na kuma hau riu ciana ciake na family yake na aria angi ani matwarithia maundu ma na mbere na no kuri by the way mundu turagora ogwo gaturora ogwo ano akora mundu cio by the way muico akiumira ari ogwo tondu ogwo niguo iguru niguo kwendekithitio na ringi kana igwa ikoragwo ati uyo mtu hana nyota kana agakoragwo ati mundu uyu muico ndamenyire undu wake ni uriku ucio agirwo gukorwa agika tondu ugakora mundu ndamenyire agwa ijua by the way niki agirwo gukorwa agika guku thi nigetha line yake nduike ni yaumira ni kuri by the way mundu tamenyaga na ni kuri andu angimenyitagirira andu kenyitira ta guku baitagwo gukuma kana nguha ni gukuma ukenyitira ta nguha na muico ni igwa gethia na mutweke riko waregeire andu hamwe na hau tiho nyota iri hapo hakuna nyota yes no rio hau waregeire hau niguo mone guo wikaraga okira there are things by the way ito maundu maingi twikaga weka maundu macio ringi wakoraga they have impacted positively thini wa maundu maria wewe nda gukorwo uri na no kuri maundu twika wakoraga ati matuigo hau tariu okorwo ni ta kwanyu ri nigu tiga we ni wihurithanie piu na wirutanirie piu ri ndakwira utuike no yarutaniria piu no nginya witungumania tonyo na uthia nginya utuku siria nginya no utuku tabikora ari kwenda dikwenda hapana acha ni tondu raindi yanyu ri kuma oteneri niguo raini yanyu ni yo ya mundu erutanirie tondu no ko mundu atwikire contented na kwe mundu to kwani na opportunity na ingi mundu ndacionire riu gekoraga urio hau ndakure taru ciana okororaga mwana okaigua ati taru ati mwana haria mambaniriria na live anambaniriria ena ngari ya milioni 5 hau niho mambania na live hau no muturire wambiriria hau ni tondu ithe nake ri aratwarithia ngari ya milioni 40 thiru nguona niyo ni ngari aratwarithia ndukirore ru maundu ma mangi wacho watu ukakora ati mundu ucio ru hau niho wambiriria muturire we nawe weana aturugano turugano yanaga ito story nona tu kibage kati yagira uguo nona tu inge kwira kuria ndari ari gwakine ndandikitwo na guku na roko ugithia atia gwada ndikitwo ni mugikuyu ona ko na roko ni muraragire mugunda wake muraragire mugunda wake no kire mundu umwe yes ogeta kura gitunguru kuma Tanzania tukambira gukuhera irio rari kuria Tanga ora ciekire atia ciahingukire ora rari ciahingukire na laini ti higuka gondo umwe aca ni iria difference andu othe matari uri atakire andu othe mangitonga na kuina na Samido no ona uria ageire indo Samido ageire indo pio ona Jose riuti na india ngimari oku na koina inia ngimari oku na koina iria ngimari oku na onu makiwa mena indo kwa india ngingi mararo iguru makaiga na matongire muno ari ko ni ta inia ya Nigeria na US na kuria ku guona na Tanzania makono makira makono ona tutingikinya hau tutinge tongondo mwe by the way acha nikuri ucio igwa atongire tondu akorire kwa indo nikuri nikuri ucio naka wa kwihurithania haku yendi gwitungumania agwendie family yao nikuri riu aciange na utugaga atiri ni ukoni mani ni was hau gatagati-ini na uongo kidogo na tu atukanagia atukanagia no kaigua mundu cia kiura ati kaigua ni agurire kindu gitagwo beach house kuria na mbetha uga nyumba yake eriganitie na iria toro ni igua makumbi makihuraga
na gutire nguko ya kumukiria kumbune kubotio kagire nguko okagirio ni makombi akamenya iria ni ria coka ule gitu kwa igwa kwera tutikira thi mundu umwe na koguo ri nikikiega kingiuma kwanyu nikikiega we no ucomoke by the way no korwo wi sawa ona itura ryanyu ri hana ati ona muci wanyu hana ati ai no akwamure tu na akunyita na akupik ati we ni we we no ri huragia muciarisa kundu ku exactly tondu ri uri tutingikorwo ati ithuothe turagera raini imwe utingiotekeka niguo ni kuri andu mena indo tondu ni ateti of course and they steal they steal comfortably and you can do nothing yes Mondozi yao. What do you do about it? Nothing. Na no kole ngona no ageretie. Okenyito. Andu magiwa matirenda kuiwo niwe. Maikira gitoero. Akeira proper. Maiya riwe. It happens. Of course. Na mondozi oguma gukaigwa gatika gitathuru ikaraga ruda ikaraga muthaiga. Niko ikaraga. Niguo. Yageire kanyamu ndatwikire aremetagwo andu andiru. Ni mundiru riwe ucio mundu ucio. Cia hapa na pale. Ya na haria. Ane diro nene. Yes. Tito diro to nini? Ne diro nene. Si diro cia puri. Asa ne diro nene. E diro nene cia diro na. Kitira kadiro kara kali ke au. Sio. Hapana. Ni diro za mahindi. Yes, na mataraida. Diro nene. Na uaja. Ejo isio. Yes, it happens. Eko tutikita ogaithu othe kundu umwe na igana gaita turathimite undu umwe. No maundu macio mothe Ngai amekite uguo nigetha tutuike a kujaria ari angi no tuikaga ati okorwo ni gitoero niguo Ngai akurathima na kiu kinini akurathimite nakio gatuika tigia kutu niguo ati we gitoero tondu after all you are the custodian of course awakiria Ngai akunengerete indo nyingi niguo na indo nyingi by the ugakorwo ati we ehokeire indo icio we no tuambirie gukobambe kana guku ati wacemania na aria muceraga nao tukona mundu ati niragurithia ati Mercedes ena E230 ni we nao ambiriria kwambururuka umenya mundu tutoka kuigua baba ne aragaire indo arama negera kiao arama gaira indo acoka igua ru kuria bengi nacio kanyamuka ria nguo ne ramagaire mwana gezera negero milioni 20 niguo amuthinda mukiurwa mugitheka nake guku na negero milioni ciake 100 20 yes na acoka anegerwo bro tigere zibamani ngathiyo karadirodi we ni hana kiranga yidi hana kiranga ati mundu ria njui muno no director wa kuria na thomagira mwana Kamau ne we ni hana kiranga yes athirio ndungi we uria uga atiriri ngororia maitho makwa irima-ini ogoro teithio akwa wekaga ate kuria umaga tondu nduri undu ungi munene wetereire tondu ndorete indo cia thoguo iguru tondu onake ri ndari kindu onake arorete irima-ini kuria teithio wake umaga mama wanyu na gwetitie video ya thimu oyo guori you don't know yes dumenyaga tondu mucemanirie na mundu hamwacemania no ronge haha andu cio motonya in the same circle no ndramamenya wega tondu mundu ndari akwira ati gwitu ni kuna wega ndu yakwira kurikara ni jikaraga ari mirema ukarikia rugano ru wacoka the following day or after 2 weeks and 3 weeks wacemania nake na ngari nene muno ndakwira ukambia kurigwo kagwathi atia na ithe niwe wega ya ni wamunengera indo wega kana ara na deal ona ngeretereire ende azomoka cia hapa na pale exactly ni azomoka deal weyo kuma gukambia kurio nida tuiga wa marutaga mbia ku na gwithwa mutwe we wacoka haririkana haria baba anyu angekugaira ri matihaiganĩtio mena brother ciao ti haiganu uganyu ona ne arutire mbirira ona wana ore makorona guo kirita no ore aigana wana ore urari
Angatuika ni akehuruka atonete hakeri. Mungai mwena Kimani. Ona mukorofia ini uria. Mwakoma hau. Hau uguo ri. Ona ni hongwenda. Hau ni hondaruta. Hau atikanako. Hau atikanako. Na atikanaganio. Ni arakirora kono uria haigana. Niguo. Na ni mugiciarire. Mwe kou. Yes. Mutirathi. Mwithea. Yathea. Mutiarire kwa ndanduka. Yes. Mwe hau. Mugoda wa baba nyuta onake kwa stiro no akuko maganite na guka wa ori maganite na brothers cia kena ni guka wa nyu maganite na brothers cia eri cia mari kya kwa nari o mundu athire na kira na thiri kuota ovanika yes mari kya kugayana baba anyu nake kana guka anyu nake ru guka anyu hasari nake akigya na ihe ithano cie thiri kuota ine yo igeciara ihe inya riu athi akaruta mbirira Kaiga mwe mamagio hare wa kumamirio. Bwana waka goroba yu akai goroba. No hakomamio ne au komande hau. Ndo athi kodo. Ndo athi kodo gakora tofuri. Ndekuwa. Ndekuwa toingi. Wakora tofuri twe hamwe toingi muno. Yes. Yes. Wizire gatuika kwa uniki. Na watu ili ugeka historia ya mugondo ukaigua atiriri. Hatie kindu kenge gayo. Otire kero tokiraga ukikairo ona kia gya kugayo atakiri atondo gukanyu nake ne mugiri akamenya uria gwika iyo ndamurutira haria muri komaga yes no mundu angatuika ngai ni amurathima ne umagara na kou niguo angikona tiri wake ri ndagihurukio tiri-ini wake akahurukio tiri-ini wake kana kaigwo ningi muthearo uria guikara kaigwo igana we tu Gini cemetery. Yes. Ega noe. Ni. Ega gutikana thikwo mundu. Ani. Ya mamu wanyu. Nyukwa. Kaito wanyu. Ameta kuzoguo. Nina zoguo. Haidi wetu. Ya ngere. Da zoguo. Inywere. Mutoa tofuri. Muri akavuri. Toro ya kwana. Ikora gizagi. Yes. Ora kwana. Toro ti ando matirathimĩtwo ndo. Matirathimĩtwo ndo mwe. Ndo mwe. What do you do? Ugekate. Uriwe kundi kuororete. No ororirie maitho maku kwa iguru. Haya, kure aria muracera nao ri. Urakira ukaigua itheri. Niwe mwene agakena guka ria ngari mwene agaki. Toguo ngukwiraga uhoro wa uria wa mundu witagwo Dangote. Guka we niwe wari mwendia wa njugu. Karanga. Thiini wa kiria. Thiini wa itagwo ndui thiini wa kuria kira meno ya tumetaga African ya rugongo yes was major na gacoka gakorwo by the mundu ari nginya na indo ici twitaga thahabu na ndui hau ni ma Dangote agiciarwo ri arakora guka we sawa ukorete guka gwe sawa ri iki gituma tuike ndu ukorwo we sawa we wi chonjo no witeire na githito witeire yes even jona rojo mathia guthomithio kuramata majitha ma githomo kimateirie taithio kuna kuramata utwarithio tokozio na mbere no riwe mutheo waku mena guka nyu no nginya manyitane na mamu wanyu maige kamuingi koyaga ndiri ohoro nginya na meikwere guthondeka thukuru ohoro nayo nigetha moreka ni ugukaraini yes tondu gutakire kindu gya kuramata urauka gwikara hau weke atia na woeki Titio thome umagare tarume ari angi hau urathi gwika atia hatiri na mugunda ni thiri kuota na guka anyu ni igire tu no gathikwo hau muthie kavuri wethero kwa guthikwo gora tari oro itheru ati oro itheru it's not a joke no it's not no kigwa mundu gwitwo like scheme ni atu ni rwimbo rwega muno rwitagwo na theni no agithio ni mundu witagwo riri